Assalamualaikum hurmatli tadbirkor fuqarolar, masala bilan кезектегі uchrashuvimizni o'tkazib o'tkazgandan maqsad kreditler berib, жаңа жұмыс орындарын жарату. Bunda bizde bir qancha kreditlerimiz var. Masalan, tadbirkorlarimizga 312 son qaror bo'yicha 100 millionga aşkın kredit kreditlerimiz var. Bunda protsentlerine geldiğim olsak, erkek adam üçün 21%, ayol adam üçün 19%. Yani son karxana bolma, firma bolma, son bastıq erkek adam olsa 21%, ayol adam olsa 19%. Kredit ajratып беріледі. Бұл істеп шығару, андай қызмет көрсету тарапları үшін беріледі. Ondan тысқары физикалық шахстарға кредитlerimiz var. Mahalle layihası, biznesке көмек, biznesке бірінші қадам деген кредитlerimiz var. Бұлардың ішінде ең үлкен mahalle layihасы деген кредитimiz, бұлар 50 миллионға шейін береді.